Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Umrupa Premium Meghalaya. Unoilam Kaliang Persya Hakasi Hills Autonomous District Council Haka Apundru Leber Arajar Punrio Ulong Makat Kum Gijing Dawa Jong Kapor Lodan Kam Kirki Ben Penbet Tamai Shua Tang ke Edi Rule Shispa Arupra Kenang Man Kanglat Hiwe Pat Gijak Ben Rio Kibam De Kiri Ulum Banishim Benta Haki Election Jongga District Council Hagijing Akram Kilap Tai Kubor Ubat Tita Sulayat Ho Baka Khasi Hills Autonomous District Council Husnam Araja Kapra Kelap Ha Syaulat Ban Aji Menjur Hadim Ladap Penbet Tamai Yaki Edi Rules Borok Kuwait Hendai Nagalina Jongga Sorkar Kelat Ha ke Expert Committee Ban Bishar Benya Yagan Gijing Penbet Tamai Namar Baka Gijing Penbet Tamai Kamdai Tangai Kuwait ke Rule Hendai Kedaya Borok Kuwait ke Edi Rules Ulang Ruk Balada ke Executive Committee Kabamenta Kasngode Ban Bishar Benya Gijing Penbet Tamai ke Edi Rules Kelap Ban Pa Ban Pai Biang Ban Yo Bishar Benya Sachisin Tanpa kecing sukmen kalau ketika amendment ya ke ED rules for Garwils Autonomous District Council hakaba lakhang ya ki bamde ki garus ki non tribals entam pakin yeshimenta ke election jong ka Garwils Autonomous District Council klanda produce ani klanda peni ya ka schedule tribes kia Din Ray hang tu pat kumakalong iba kabede ba ka voting rights dan kumakai te lakataru kata ketika rajingnya penbet apa garu satu masuk council dan Ray haba pai pat syaka jingdawa pat makaliang ke government rumah tarai kala penpau ki ka KHDC bat ka garu al giant hills ke diban Shime kaju kala ilang tiban amen ya ke Edi Rules. Nasong kadai ka ba day por ba bangin haban amen ya ke Edi Rules. But let's say kanum day kaju ka spirit kala ban day kaju ndai ki wording ha po ka ban amen ya ke Edi Rules kila ka de fair na ka we ka EDC siya we ke EDC. Tenray nga syukwa bat penkan mau pi kalong ba Hawal sarkat pra kaladon ka amendment ya ke ED rules. But kani ka amendment ya ke ED rules. Kamdai tang ya kani ka section 128. Ndai ka amendment ya ke ED rules sa katukupor kadaya paro di bentang jong ke ED rules. Te nadu sarkat pra la da pas kani bala pha siya banyo ika sen no gubernur dan rei kumpa sutu nadu tugas nam kalong ba kanika bill kadang sakut apa ke DC department bat hakapur ke jungiru ngilabut din ni ba ka ban phano fan ascent dan rei namar ba kala kadai ka amendment ya baro kowe ka ED rules ti takadaw imat ka simpor lembaga tu ka special committee lah ka expert committee ko kiong hakaba nakapos ka po kisyong at bantaban go thoroughly na di ban pej benia ya ni ka amen te kata ka ba syukwa ban itu kabar pa kalong lada kasyong hakani ka isi menda ka jing perkhat ka juki nakabantaban man ra biang ya kani ka amendment Te kapagkusan ni kalong bala daja ba ngiwan ra amendment tang ya ka 128 lani yei ni bentai bi dei ba kajing yele election jing yo pan yele election ki bomdei rulum ba kumjuru pa ban yo thebut bomdei rulum kamut ki haban ya ki haban rai kai kapakin ne but nakalian ka jongi hingi so ba de banamen betal ba ni don ka jing so mental ba ni de banamen mga ta seng ka ba dawa ta den lay ka syong pat ka isi ban respond ka ta nakalian ka zonga ka don ni ban ong ta em kata ngala batay pi mene ba kala
mendai ba ong ba ki isi ki barim ki khamle ai ka bamut ba kala don ka por ka ba ngila le aka snam ar zakat pra ban amen ya ka hol para jong ka idirus jaga bamut kalong ba lada kan ki isi ba menta ka sudai ban le menta jaga mut kadi ban recall biang ya ka ka amendment ka ba ngila pha ar zakat pra mas study biang tenrei kasulong kumta pada lada jaba ngile baro kawai season le kala man simpor tenrei ka jingdawa man ta kalong ba ka ba kapor ka dawa man ta kalong ba ni haban le kloi tang ya kanika sispa pura apa ki ba nomor ba ngila ong ba ratu kapor udon u special officer lagi ba attend ni ka komiti ka ba form dari sorka ngila ai ki bis ki joni munta kan nama si ada tu kapur kisim sting nak kalian ni komiti le si kam kasimpor pan kami bini aika tinggal nget ba akan ni ka bentar pak ngasong ba ka bakongsan ni gade ban le no shwai gade ka spark ngin ajing siang ila fix ka meeting mani kandu si am bentar sini tenre nakidawa imlaj tengila pembel siang sini kalau clear sisin bakal adon ka bil ka berim kamu ka bakongsan ngalong ini ban bud dien choy ka bil tila dakil ngau pada bakal 4 biang ta kamun kin recall biang ya ka po house da ka bakol ka explanation pat ban replace ya ka da ka wi pat ka bil ka syong ka jing ya bet lang na kalian ka jongai nga so ba ka bakongsan ni kalong ban ngin concentrate bet tang ya ki indigenous tribe la jong bede ki try muluk haga state la jong tribal tara piang nama kim de ki st tenre ha kumba la kali ba lam mentan pa bede ba ki wi ki st tenga so ri dan don kaman pembet ba thamas pasak kalong ba wanra ai kopi yang ya kan ka city ka ba ila address ya u cm habi dei bat katu ka jingdawa jong iban wanra no ya ka amendment ya ka idi rules habi dei bat ka 128 de kata di ka kopi ka iban ai na kunju ru ka dan ru ka draft amendment ka jong i na kalian jong i ai na kalian ka jong ai nga omba ngiru na kalian ka jong i sa shikia mani keren lang bat ka isi namba ngile ko lang kam kanunu ka kami idon kam ka jingi trila amdei ban omba tang mangane tang mangine komod paro lai pungut ki MDC joka kasih la tuna mas so sengi di bandon ka jingi teli di bandon ka juk ka jingmut klem daya wat burom kanda om ka jongane ka jongnu di ban nama kani ka dika kos ka ba kongsan na ka benta ka jat bendri kam tam ka lawe jaga desu jaga jat bendri menta tagi kami jing tip ni kami kanunu ka koresponden ba la yo ka scheme ne la sanction ni kami officially kum ki MDC hando menta ni kami ni shui lang ba ka statement amba la yo pisah tenre do menta pat nimpat yo kanunu ka intimation amba la sanction ni scheme ki jus ke scheme ni ka dambun ka bangila propose na do snem arpu arulai jamu arpulai arsau di arsau santai kelam 4 khot ban propose dan re ngimtip pat nomor ba ka 16 finance kan sa sedang no hadir do mas ngimtip la nang idang yo ne em ni skip Oh, for once I'm ready before her.
चले। Gorgeous. Let's go. Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? Family का सबसे youngest भी तो है. Let's go guys. Party time.